suspense. Bon, ben, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrigue. Ballon d'Or ni igihembo buri wese mu bakinnyi b'umupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi arota inzozi zo gutwara muri kariyeri ye nk'umukinnyi wabigize umwuga. Gusa si benshi bagira ayo mahirwe kuko benshi barinda bagera aho basezera gukina umupira w'amaguru bakirota inzozi zo kucyegukana kuko aka ni agahigo kadacibwa na buri wese. Mu minsi ishize mu itangwa ry'iki gihembo gihabwa umukinnyi mwiza kurusha abandi ku isi byabaye agaterera nzamba ka nyina wa nzamba ubwo benshi batekerezaga ko igihembo gihabwa umukinnyi w'umunyabrazil Vinicius Junior ukinira ikipe ya Real Madrid. Gusa baje gutungurwa nuko Rodri umunya-Espagne ukinira ikipe ya Man City yo mu gihugu cy'Ubwongereza ari we wegukanye iki gihembo cy'umupira wa zahabu Ballon d'Or. Ese ubundi uretse kuba itangwa ry'iki gihembo kenshi ritavugaho rumwe na benshi, inkomoko yacyo ni iyihe? Ese hashingirwa ku iki gihembo gitangwa? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro Behind FM cy'uyu munsi. Guhaye ikaze, ngenda imico myiza Axel. Ballon d'Or ni igihembo ngarukamwaka gihabwa umukinnyi mwiza wahize abandi muri uwo mwaka hagendeye kuko yitwaye individual performance in the season, yaba muri ekipe y'igihugu ndetse na club. Ballon d'Or ni igihembo cyatangiye gutangwa mu mwaka w'1956 bivuye ku gitekerezo cy'abanyamakuru ba France Football Magazine Gabriel Hanot na Jack Flena. Ballon d'Or igitangira gutangwa yari umwihariko w'igihembo cyahabwaga abakinnyi b'abazungu, ni ukuvuga abakomokaga ku mugabane w'i Burayi kandi bagakinira i Burayi nyine. Gusa ibi byaje guhinduka mu mwaka w'1995 ubwo havugururwaga amategeko yemereraga abakinnyi bose baturukaga mu mpande z'isi zitandukanye guhatanira iki gihembo, ariko nyine byasabwaga ko abakinnyi i Burayi. Izi mpinduka mu itangwa rya Ballon d'Or byatumye muri uwo mwaka w'1995 umunyafurika rukumbi wegukanye iki gihembo George Weah ukomoka muri Liberia acyegukana. Muri icyo gihe yakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ballon d'Or nicyo gihembo kiruta ibindi gihabwa umukinnyi ku giti cye mu mupira w'amaguru. Mbere y'uko gitangwa habanza gukorwa urutonde rurerure rw'abakinnyi ku mugabane w'i Burayi ari nabo batoranywamo umukinnyi umwe wegukana igihembo cya Ballon d'Or. Kuva mu mwaka w'1956 abanyamakuru ba sport nibo bagiraga uruhare mu gutoranya umukinnyi witwaye neza kurusha abandi. Uwo bahurizaga hari benshi mu gutora niwe wegukanaga iki gihembo cya Ballon d'Or. Ibi byaje guhindurwa mu mwaka w'2007. Abatoza n'abakapiteni b'amakipe y'ibihugu nabo bemererwa kugira uruhare mu gutora. Mu mwaka w'2010 France Football ariyo yateguraga ibihembo bya Ballon d'Or nibwo yagiranye amasezerano y'imikoranire na FIFA yo gushyira hamwe mu gutegura no gutanga igihembo cya Ballon d'Or. Gusa ntiwibagirwe ko FIFA yari isanzwe ifite igihembo ngarukamwaka FIFA World Player of the Year. Nyuma y'ubwo bufatanye bwa France Football na FIFA, igihembo cya Ballon d'Or cyahinduriwe izina cyitwa FIFA Ballon d'Or. Kuva mu mwaka wa 2010 nyuma y'ubufatanye bwa FIFA na France Football, benshi bashidikanyije ku itangwa ry'ibi bihembo n'abakinnyi babihabwaga. Iyi yanabaye imwe mu mpamvu yatumye amasezerano aseswa mu mwaka wa 2016. France Football yongera gusubirana gutegura no gutanga igihembo cya Ballon d'Or. Mu mwaka wa 2022 France Football yavuguruye amategeko yakurikizwaga mu gutanga igihembo cya Ballon d'Or. Yemezwa ko iki gihembo kizajya gitangwa hashingiwe ku mwaka w'imikino football season aho kuba umwaka usanzwe wa kalendari uyugizwe n'amezi 12. Aha noneho nyemerera turebere hamwe ibisubizo by'ibibazo nawe waba wibaza. Ese hagenderwa ku cyatorwa umukinnyi wegukana iki gihembo? Indi ntambwe ya kabiri irebwaho ni vote selection. Mu guhitamo abagira uruhare mu gutora abakinnyi, France Football ihitamo umunyamakuru w'imikino mu bihugu 100 bya mbere ku rutonde ngarukamwaka rwa FIFA
FIFA Nation Ranking. Gusa aha abatora ntibemererwa gutora ku bakinnyi bakomoka mu bihugu bimwe. Intambwe ya gatatu ni voting process, urugendo rwo gutora. Kuri iyi stage buri munyamakuru aha amanota abakinnyi batanu ashaka, yaba club na ekipe y'igihugu. Mu guhitamo umukinnyi wegukana Ballon d'Or hanarebwa kandi team success, ni ukuvuga umusaruro wa ekipe muri rusange, cyane cyane ku ma club twavuga nka Champions League, igikombe cy'igihugu n'icya shampiyona ndetse n'andi marushanwa mpuzamahanga club ya na ekipe y'igihugu yitabiriye. Nyuma yaho abanyamakuru bamaze gutora, France Football ihuza amanota ya buri mukinnyi. Ugize amanota ari hejuru kurusha abandi niwe wegukana Ballon d'Or. Icyo wamenya ku gihembo cya Ballon d'Or nuko Lionel Messi ariwe mukinnyi mu mateka y'iki gihembo umaze kucyegukana inshuro nyinshi, kuko amaze kugitwara inshuro 8 zose, akurikirwa na Cristiano Ronaldo waciye agahigo ko kuba nominated muri iki gihembo inshuro 18, muri zo akacyegukana inshuro 5. Ngibyo byinshi bitavugwaho rumwe na benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu itangwa ry'iki gihembo cya Ballon d'Or. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe umukinnyi ku wundi nuko bagiye bakurikirana mu batwaye iki gihembo. Ngushimiye kutwumva. Ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao.